Ka Khasi Hills Buki Welfare Association keba penya ya kam khai tho tim kalapan pau ya jing persha ya jing tmu baga tenat taxation ka sarkar jella ban pendu ya jing siat tim Hamadan Polo kabaladon nadu gipor ba mensua kinong yelam ketika kenhun kilale benya kendu yu commissioner jong ka taxation ha office trekam kabadon ha lachumer banyo ya jing shai halor ketika jing tmu ka sarkar Habakaran sekila pathai khubor kilo ong bana kaliang ka jongki kim persha e ka jingdon jingmi ki weipat ki association ban pelong e ka jing set team kilo ong baki don e ka jing trelang bat ka Khasi Hills Archery Sport Institute daki khadar kanhun ban set team ban penbenai ka resort ka baman ka sngi kilo ong ru baki siu be ka khajna la ka long hakanu kano ka doru syakatanan daga bakdo bakim tip ya ka jing dei hapadang ka sarkar bat ki weipat ki association kilo ong bakim ko apat baka kam khai siat tim hapolo kandu kumman sukdo baka tenat lum khajna jong ka sarkar jella kakwa baki nong siat tim bakin pendu no ya ka jing siat tim hapolo ban kin lek penlong no ya ka jing siat shalai lengkot ban ban penya so no bar ka hinyo trap Indigenous Archery Organizers Institute Snor jong katak minta kasih kadai hadin ba ki members jong ki asyan jong rapun snow yang ini ya kata kading hak soy ya kini ki license kontak sakar ban renew ban bakin jit hak ba ya dai ba license ki tapi shooting license bakin jit na padang jong ki na padang kawai na padang jong ki te halor kane ka benta ki babun ki members jong ki pemut ba syang kontar te kimtre ki ang bagi ngin sa hi ya ka polo temang ru ngidai ngidon hadu menta kemud ngidon arti ki asyon bat kawai organizer ka penyersiat ko polo temang arti ki asyon apa kini ki members demi kaseu ya kata tengi hab banwan ban kendo ya komisioner ban wat jisai ro kata nomor dai ka kendrum kendram kabajia pada organizer wat ka sarkar kata ngim tip men di nong penyai tim ka baman kasni di bawa ya kon member bagi di pensiun ya tapi man ban kendo ro kata ya katung ka jikun sayong komisioner wong bab badai banjit adeng yang kata kendrai hoj nagalang kata organizer ka amba kadan ka hapok ka kut order saya katakan kadai ka sop judas no ke wa bang le nombor kumta kendrai mangiru ngim suthok bahaya ka an tengi ha bangan kli wan ya kendo ni bat officer badai kai ya kene ke bentang ke hadin ke dia keren ke mulai kidan ki benta ka ba nak nem jongiru bangi aya ka intro ni keren penbiang bang ke kabha yani try ba hadin bang discuss ba commissioner ke wajimut ini ba kita submit kita itu dengan try ni hab ban trek yang kita itu kadai ka Khasi Hills Archery Sport Institute kumut ki art club kini kadai ka art club but archery ki asian part kadai ka Khasi Hills Buki Welfare Association kaba tekpat untuk time man kasih yang set bat kawai ka mekha tim welfare association amatwa teki member jong amatwa bat jong ka Khasi Hills Buki Welfare Association te halor kane ka office kalek ban hak ban renew ka license jong ki counter team te deh halor kane ka don ka kendram kini tena kalian demi di nomor jong ka association di berar di wan ya tentu komisioner nang bakal nginyo apa susai pipi yang ni kamu Khasi Hills Buki Welfare Association abah kita sengaja ya kata tinggi wan man ya keli tinggi ka notis ka bapenmi na kalian ko office ngin tip ya kata nomor hadu mentah hikmut ba hapo kontar jung haru akan poi demo te ha kontar dum iwe ong ba haban kum salaban na
idan ki komplain kum kata teki ni wisawan ni komisioner ya kane hi mauru samai kanu komen do kane kita tenri wanto un study ba ka jingin tu ba ai ka jingtha diknang bom uru kum besar berlipat kane rakam te un harwat government angkatai Nakalian yung PP. pi long ni dapat ya kane mo benta hakabai dai barka shooting license nomor om dai tangka kasih kebanjo ka shooting license pi kadon ko mapo jantia kadon nanti apo khana para kadon wat apo garo hills ru dai kane ka traditional jungi pasi den rei ngas ka basur long wat apo hangti po garo hills ki garo iyo ya ka shooting license te hangti apo tura kadon ko ke siap te nanti ki balong ilegal ru kum kamong ap mur kam dai ka registered body lane ka ba yo ya ka shooting license reki siap piru kata mur kam dai ban penwit tendrai kai ka jingjit jong kita kinong penyatim ki wa ban sim ya ka resort hangno te nomor pi kane ka best ya kane ka ini kalong kung gawe ka business no kane business mo you choose ya ka ba ki kam rice kan ba yang mutai ki rice kan ajong ka te imat dai haror kini gidaw ni ngone ka dan ka pressure kung kata ba kapan jit nomor ba gawe ru imat dan ka kasih ba government se kadon kadon kias net nong ba ya kan ni sim la yo kopi te haror kan te kale ka Mariani kamdon ke tingkat naklem government nyekren neban yang peni neban ayu kendre haban ngiru di application ni simpat ni tepat he barka kasih te hoy nemar baki members jungi kidawai kata teng ngaru badai members kan u kasih buki welfare action te ngihap dawai kasar wata kasngap no lada kam snap parte ata kamot kasyong hakadi manjur lang karai mensim pak step nang nes kenal kan yang pertama